In every girl's life, I think dad is called as a superhero. Yes, irreplaceable superhero. My father, late Madhukar Navathe, he worked as middle school headmaster and had a long amount of service in government and private school teachings. नोकरीचा ज्यावेळेला त्यांचा विचार आलेला त्यावेळेला त्यांनी शिक्षक हे पेशाच त्यांनी निवडायचं ठरवलेलं. Naturally, since he was a noble teacher, those principles of teaching at the grassroots level got inculcated in me. बघायला गेलं तर त्यांना दुसरीकडे जॉब आरामात मिळाला असता, पण एक नोबल आणि मॉरल प्रोफेशन म्हटलं तर तो शिक्षकी पेशाकडेच तो जास्त त्यांनी इंटरेस्ट दाखवला त्यांनी. I joined government services for a while, but I could not find much interest in the 9 to 5 job. त्यांना सारखं वाटत होतं की आपण या स्कूलमध्ये जायचं आणि मला वाटते देवाच्या कृपेनं म्हणा आमची धाकटी मुलगी ज्यावेळेला जन्माला आली त्याच्यानंतर इथंच त्यांना ते जॉब मिळाला. Deepak joined this institute in the year 1999. We are together almost 25 years. Senior most faculty, well adaptive to the new technology, strong technical expertise with great communication skill. The things at private institute are always different from that of semi or government one, and that I could realize within a year of my joining CESA Technical School. He has trained several batches and his trainees are well placed in different industries, MNCs in the state, then country and across globe. Small batch of 8 students which I was given initially, I opted for a larger version of around 50 students, then later on 100 students. Now I am teaching around 200 students. As the CESA's students started getting good opportunities for job, employment in the industries and abroad also, then the society recognized this school around within 10 years of inception. त्या टायमार सेजा टेक्निकलाक एडमिशन मेळप म्हणल्यार खूब मोठी गजाल कही दिसताली, कित्याक सेजा टेक्निकलाक एडमिशन मेळपूच म्हणल्यार जॉब मेळप अशें एक त्या टायमार एक हें आसलें. खरंच कौतुक वाटण्यासारखी गोष्ट आहे. म्हणजे काय बरीचशी एक्स स्टुडंट जे आहेत त्यांचे ते बाजारातही मिळाले की ते खूप आदरानं त्यांच्याबरोबर बोलतात. इवन बाजार वगैरे न बघता त्यांचे पाय पडतात. हे आम्ही स्वतः अनुभव घेतलेले आहेत. इट इज ॲक्च्युली ओवरवेल्मिंग फॉर अस समटायम्स जेन्ना स्टुडंट्स हांगासर येता आनी सांगता, इवन समटायम्स दे मीट इन द मार्केट आनी सर तुमी कशे आसा आनी हांव आतां हांगासर कामाक आसा आनी सगळें बरें जालें ओन्ली बिकॉज ऑफ STS. बारीक व्हडलें काम अशें केन्ना ते भावना उरना, जरी तूं कितको वयर जालो जाल्यार तुजे पांय सदींच जमनीर उरता म्हणटा पळय तशें. ह्यो गजाली आमकां सेजा टेक्निकलान शिकयल्यो. आनी नवाती सरा बद्दल सांगपाचें म्हटल्यार सदींच सपोर्टीव आसताले ते. आनी कसले प्रोग्राम असले जाल्यार चडशे म्हाका याद आहा की नवाते सर वॉज अ इनचार्ज म्हणटा तशें. सेजा टेक्निकलान आमी खूब गजाली शिकल्यो, फक्त एकाडेमिकच न्हू तर पर्सनल एथिक्स म्हणटा पळय ते. I feel it is my destiny and the God had created which gave me this particular institute run by Vedanta CESA Goa Limited. सीजा स्कूलनी खूप गोष्टी आम्हाला दिलेत, कारण आज माझ्या दोन्ही मुली पोस्ट ग्रॅज्युएशन झालेलं आहे ते त्याच्याचमुळं झालेलं आहे. As both of them are from teaching background only, so they have been a big support and inspiration to both of us. As she said, he is a guiding light in our lives. बिचोली शहरात आम्ही एवढी जागा घेऊ शकलो किंवा घर बांधू शकलो हे सीजामुळंच झालेलं आहे. Though management runs the school, as a local management, we are handling all the affairs, and our management has full faith in us, in our handling of the school affairs and teachings. आमच्या आयुष्यात खूप मोलाचा वाटा आहे सीजा टेक्निकल स्कूलाचा. Whenever we take any decision, he is always like, "तू कर, आवसा." So I think that kind of confidence come from when you have this kind of profession. Today's parents are fully assured that their children are very safe at our premise. They will have naturally, they will grow
and their future is very bright. नवाते सरा बद्दल उलोवंक गेल्यार तो एक आमचो गुरू कसो आयज आमी मानता तेका, एक आमचो एक आदरणीय व्यक्ती असो तेका आमी मानता, कित्याक तर तेणी आमकां बरे भाशेन ग्रूम केल्लें आसा. जेन्ना हांव ह्या IITन आसलो पळय तेन्ना बरे भाशेन तेणी आमकां ग्रूम केल्लें. I expect my junior faculties to walk on the same path and prove that our school is a unique kind of example in the country. 25 वर्साचो सर्वीस सरान दिल्ली आसा आनी बरे भाशेन दिल्ली आसा. सो आयज ती लेगसी खंय तरी म्हाज्या मनान दिसता की आमी आतां ती हातीन घेवपाक जाय. The individuals are not only formally trained but individually, personally also are cared for and really nurtured. आमचे जे नवादे सर आसा ते आमकां फक्त शिकोवपाचेच न्हू, लायक आमच्या IITचेच बद्दल न्हू, लायक आमकां लायफ लेसन सुद्दां दिता. ते थियरी शिकयता आनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल शिकयता, दोनूय ते इजी वेन शिकयता. सर म्हणल्यार मस्ती बीन म्हणल्यार फकाणां बीन करता, बरें शिकयता बीन. तो असो कोणाक चड असो बरो कोणाक चड असो वायट असो तो कोणाक करिना. तापयलो सर तो तितल्या पुरतो तापयता. जशी आमी नॉलेज भुरग्यांक आयज प्रोवायड करता तशेंच एक लेगसी सराची आसा पळय ती आमी कंटिन्यू करतले, हेजो हांव म्हाका अभिमान आसा आनी दवरतलो.